Zdravo dragi moji, dobrodošli na naš YouTube kanal. Ukoliko želite da podržite naš rad, lajkajte i pretplatite se. Sada slijedi najava za seriju Ljepša od tebe, 4. epizoda, prva najava, pa da vidimo šta nas to očekuje. Emir i Efsun su ponovo u sukobu, gdje joj on priznaje da je njen problem zapravo tvrdoglavost, te da su svađe, tračevi i ostalo nebitni, ali da će klinika zbog nje biti osramoćena. Dok sa strane sve to slušaju Jašar i Širin. Oni potvrđuju da je Emir u pravu. Efsun se iznervira kada to čuje i govori: šta je ovo? Emir je u pravu, Emir je u pravu, nije u pravu, ja sam u pravu. Dok Efsun ide ka svojoj kancelariji, sretne Emira. On joj govori: obrazi su ti pocrvenili. Ona sva iskupljena stavlja ruke na obraze. Efsun govori Emiru da zna koga je operisao. On joj odgovara: koga sam operisao? Efsun govori Sinanu da je sve u redu sa operacijom, te da ne bi trebao ništa više dorađivati. Cijela ekipa je na sastanku sa Efsun. Mete govori: sve je počelo Efsuninim dolaskom u kliniku. Ajša je završila operaciju. Mete, Emir i Jašar su pored nje. Ona je sva sretna i govori: hajde da izađemo iz loših dana. Jašar se smije i pita Emira: šta ste joj dali, sine? Zapravo ti govorim da će se za 2 mjeseca kao lubenica klinika podijeliti na 2 dijela. Efsun i Emir razgovaraju. Ona mu govori: još uvijek nešto kriješ. Moj problem nije klinika, ti si. Ukoliko vam se svidio ovaj video i ukoliko želite da nas podržite, lajkajte i pretplatite se. Hvala!